Yesu nashimwe. Nashimira Imana ko yanshikanye ngaha. Ariko rero ibyo nakora byose naho nabindi byagenda neza. Bamaze gushika ngaha baransengera ubu bigenda neza. Aho naho bamburagiza aho nkorera mu ntara hose mbere n'igisumba ibyo niyo guheze barangiza umwarimu w'akazi nize. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Amen. Ndabaruje mu izina rya Yesu kuko nabaheruka kera na pasiteri asanzwe nzi. Naramutelefoniye umwana arembye cyane mu ijoro saa 5 abaganga ntabahutse shabira ati fata umwana ndamusengere. Amaze kumufata umwana arabinda ubumba nyinshi hama Imana iramurokora. Nisho naje gushimira Imana. Amen. Ni bwa bushobozi nyine bwaca muri ya masengesho turiko turasenga umwana cyaratabagwa dukomera amashi umwana wacu. Yesu nashimwe. Nanje mpagaze ngaha kuwa gatanu w'indwi heze pasiteri yatwaturiye nk'umurezi twame tutaturiye turava kuba bambere. Navuye ngaha nshitse muhira abari bavuze ko banshigikira ku munsi wa bateme baca bambarira ati oye mwindi tuzoza kubera mugiye kuronka bateme igira kabiri. Jewe naciye mfashwa n'indirimbo navuze ati naho data na mama woguta uhoraho warakwitorera. Uwo munsi nije natanguye gushika ngaha buguruye portaye ngaha ego kwinjira muri bisi nije natanguye hageze gushikana ishikanwa ngaha pasiteri yavuze ati ubu umuntu kwere uco wambere jambo wanjye nyine wa bateme ntaje wa muntu nyine yambarira ngo sinze naciye nshikambara ati ayo umuntu burya kwaje umwana ngaha hariya ahantu naho nankango bateme igira kabiri barasengera umuntu nakira ati tugende umukurikire cyo ati ashobora kugera aza kwa gatanu w'ibyo biho bari kubashingira nayo ko bakize. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Yana bateme ariko aremera ubushobozi buhari. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Hama nanje ndi umwe mu bashinze ikirenge mu cya Yesu ari byo gushima. Amen. Aranejejwe nuko yavutse ubwa kabiri yaraje gushima Imana. Dukomere umwami. Nanje namije gushima bijyanye n'umuntu yasabuni n'amavuta najyaga yasesera nawe hama nari bise umubyeyi wanje mabukwe yaramutwaye ikiringo cy'umwaka hafi y'umunsi hama yaragiye hariho urusi iranka aje mu masengesho iranka hama jewe nshagaza hano je gusenga ntana wa muntu n'ayamazi n'isabuni pasiteri wenyine bwiwe arabikora ko mwarishengera ati ubushobozi bw'Imana buje muri uyu muntu uyu muntu wese amwizeye uyu muntu aya mavuta azoshakira abikoresheje hama nshagafata umunsi nzana n'umwana wanje yararwaye baramusengera ari ku munsi wa gatanu yahera imbere y'amavuta na wa muntu n'ayamazi ntirabijana muhira ngo umuntu ndabiha umwana ntibimugane ruguru nabitugana ndavuga ati mama ye sengera ayo mazi muri uno muntu niyo sabuni hanyuma isabuni uje muri dushe wiyoge usenga hanyuma umuntu nawe utushira mu gikombe utushira muri aya mazi ushira hamwe usenga hamwe umwe wizeye kuko nyine yabigize haheze iminsi mike hirya y'ibyo ashira n'telefona ati mwana wacu Imana guheza kubihonore Imana guheza ni ukuri abapasiteri babigize Imana baheza mwana jya imaze ikingo cy'uri hafi y'imyaka ibiri ntava mu nzu tubona ikuragiye kandi iragiye mu nzu Imana ihabwa icyubahiro ashimwe rwego cyane Haleluya. Imana ishimwe ubushobozi Imana yamuhaye ibongere inshuro ijana ndabyibuka nari nduzingaye yazanye isabune azana umunyu n'amavuta yarahagaze hano ati sengera ibi bintu cyane birambika kuri ganza ndabisengera cyarabitwara urumva ko nyirawe yari amaze imyaka n'imyaka atagenda yiyotse iyo sabune
anywa akunyu karimo amazi acarakira ariko ubushobozi burahari canke ntabwo